ndaguha ko match 5 Man United itarusange nuko irinjizwa. Chelsea yarayinjije, Man City irayinjiza, Burnley irayinjiza, BMCB irayinjiza ndetse na Fulham irayinjiza. A clean sheet. Bivuga ngo at least n'ikipe iri mu rugo niba arabonye igitego muri match 5 ziheruka ukaba ugiye gukina na opponent nayo yinjizwe muri match 5 ziheruka, ushobora kuza gukapitalizinga cyangwa se kubakira kuri icyo kintu ukakigira umusingi ukakigira igishoro kikaba kapitale ukaba wagiheraho ukaba wagira ucya mani ukaba wayitsinda igitego. Ugerageje kunyura muri aba bantu b'abanyamupira ikipe zose ntago zifite abakinnyi benshi zibura. Man U ni Sandro Martinez na Diogo Dalot uri doubtful, mu gindi eri Magoma Paris ndetse na Gustavo Nunes badahari, ndavuga Brentford na Mazira ntawari kuri United, Mazira we na Amade Diallo ego Casemiro yabivuze kubera Casemiro we na biriya bibazo nyene byo birazwi yego. Niyo ugerageje kureba Brentford nta kizayishimisha nko kuba yagaruka mu rugo kuko mu manota make imaze gukora muri iyi sezo ane byibura yayakuye ku kibuga cyayo. Brentford yumve ko atari ikipe ifite n'amanota meza kuko turavuga kakanya ifite amanota ariko yose yayakuye mu rugo mu manota 15 yashobokaga. Bivuga ngo at least icyo ni ikintu cyo kwishimira. Sibyo kuri Brentford yatakaje imbaraga nyinshi mu byukuri ego, ariko umutoza uko yaba ameze kose umutoza bafite uyu munsi wa none Keith Andrews ayo ngaya ne yashoboye kubona byibura bafite ubu yayakuye aho nyine ku kibuga cyo mu rugo. Vuga ngo hari indi force ikomeye cyane iyo bari mu rugo. Icyo ni ikindi kikwereka ko baba baremereye cyane kuri GTech Community Stadium. Yes, ikipe bita Inzuki the Bees ntabwo yagaze neza kuko ni ikipe yegereye zone ya relegation. Yes, ntabwo twari twatangiye kuvuga izimanuka kuko biracyari kare, ariko nanone nibyo twavuze ngo iminsi bo cyavaho umwe june niba ibaye ya gatandatu uri kwibona nabi amanota bari kugenda. So bakeneye gukora icyo bita geste yo gukanga abo bahanganye bagatestinga win iri muri zazindi twita win nini nkuru big wins. Ya win ukora ukabutanze na message uvuga to ya nje mu makipe mufata nk'amakipe mato yazamanuka mu munkwe mu bitekerezo byanyu. Ni statement ukora ukayikora ku ikipe nka Man U ukayikorera mu rugo, icyo kikazamura morale y'abakinnyi kikazamura morale ya fan base yawe kigakanga aba adversaire kuko bagiye gukurikirana barabati beware ikipe ntabwo ari ikipe buri muntu yapfa kuza gutyo yisukiriye. Buryo utangiye gutera abantu gutekereza ibintu byinshi ubutangiye noneho kwizera yuko ushobora no kubatsinda kuko wamaze kurema icyo bita fear factor. None ibaze gutsindwa iyi match ifite none match akomeye cyane mbere yuko bajya muri international break. Bafite mu match Man City na Liverpool zizahita zizabazo zikurikiyeho, which simply means ko niba utatsinda Man U mu rugo ubwo ko expectinga kuzakura amanota kuri City cyangwa kuri Liverpool bitangira kugorana. Niyo handi tumara ugasanga mu gihe muri international break kuri match nk'iya 10 cyangwa nk'iya 9 uri muri zone ya relegation nuko bitangira kukuremera bagaruka n'imbaraga baragushwanyaguza none nabigoye. Manchester United rero nayo irashaka guhera ku nsinzi ya Chelsea babonye bagoye ko ba professor ikarita itukura ya kare y'umuzamu Sanchez bakayubakiraho. Iyo nayo ni ikintu yumva ishaka. Buriya umupira niko bakitse Mbappe ni nako n'ubuzima bwubakitse. Ubuzima nuko bupanze n'umupira niko upanze. Yego ngo umurundi ngo yataye amafaranga menshi ngo ageze imbere atoragura 1000 ngo aravuga ngo biriko biraza. Niba Man U ibizi neza ko twese twatunguwe n'utumasha yagitakaza tw'amakipe mato ariko ikagira amahirwe cya kindi twita iki big win ikabona ikoze ikintu kuri Chelsea yavuga ati iki ni ikintu cyo kubakiraho noneho. Ntago wamara gukora amanota kuri Chelsea 3 ngo none ubiherekeresha kuvuga ko utashobora gutsinda Brentford bisoundinga nanone mu buryo bavuga ngo you are not serious at all. None si ubwo mushaka iki donc kwidefininga biragoranye. Ushobora kutidefininga utwara igikombe ndabizi bibaho, ushobora no kutidefininga nk'ikipe y'igitangaza atwara wenda let's say ibindi bikombe bikinirwa imbere mu gihugu, ariko kigaragaza nk'ikipe at least mu marushanwa y'Iburayi uzabuha. Basi byoroshye da Europa League
ko kuva ku mwanya wa 15 at least umeke inziti kuza muri Europa League ku mwanya wa gatandatu gutya ho karindwi sava abantu bapfa kuvuga ati soke sihiri ikwiye kubiri ariko at least hari akantu Ruben Amorim isezo yakoze so ubigaragariza rero gukora ama consecutive win nuwango ama win iyabaye abiri akazamuka akaba 5 akazamuka akaba 10 akaba 10 bigenda bigira degree na phase abantu bagenda babaraho ubushobozi bwawe nk'umutoza nibyo bikwambura ikintu bita kuvuga ngo urabahatisha cyangwa se bikugwaho birakugwirira iyo ukoze win 5 bavuga yuko ufite run of form wakora 10 bakaba ati ikipe yamaze kugira icyitwa momentum wakora 15 batabana bakaba ati none ikipe imaze kugira ikintu cya perfection irimo iranoza ibintu irimo so rero this is a must win game for Manchester United cyane ko wibaza yuko guhera mu kwezi kwa 2024 sorry mu kwezi kwa 5 May 2024 Manchester United ntabwo yarashobora gukora ibyo bita ama consecutive wins muri Premier League sure match ebyiri zikuri karabaye win win erega kimikwereka Ruben Amorim ubwo ni rules cyangwa draw Ruben Amorim nta match 10 yari yatsinda kuva afata mani so 8 harya yego intsinzi 8 yego nikikwereka ko nyine iyo crisis ya resulta muri Premier League yo gutsinda imikino irahari ni lose draw igakora ka win igahita igaruka igakora draw igakora lose igakora win igahita ikora draw ntiyipermete gukora ebyiri zikurikira ejo abantu bagure Brentford sicyo nshaka kuvuga ndashaka kuvuga ko ikomba kugicaho ni umwanya mwiza wo kuvuga ngo ibi ntabwo ari byo ntiratsinda imikino ibiri ikurikiranye yes kuva mu kwezi kwa 11 yes anda Amorim statistic iteye ubwoba the Red Devils are winless on their last 3 trips to Brentford conceding 9 goals in that period ibitego icyenda mu mikino 3 nta nsinzi sura nta nsinzi abakora ibijyanye na betting ngo bumve ibyabo ariko umuzungu yambwiye yuko ngo bazanganya kimwe kuri kimwe no prediction icyo nange numvise ari bafite mu score kirashoboka kubyo numvise nkurikije imibare atubwiye buri kipe yakibona rwose ahubwo birashoboka cyane yinjiyemo neza rwose ku buryo ikipe yakibona urakoze cyane kutubwira icyo ntwari ivuga mu myaka cyangwa se mu mikino itambutse turagenda umukino kundi kuko dufite iminota irimo kugera nayo yirukanka mu by'ukuri ubwo ndaza kugaruka mu kanya gato tuganira kuri The Blues Adrian nawe amfashe dukomoze kuri Liverpool muri iyi minota Arne Slot afite match ku munsi waje ku isaha 10 arasura Crystal Palace kwa Oliver Glasner match musivuze Chris Kavanagh musivuza kandi namubona n'umuvandimwe twa Sam Arson hanyuma kuri Val ndamubona cyane Matt Donohue nibo basifura uyu mukino Arne Slot reka mvuge ngo mu mwaka umwe n'igice umaze muri iyi shampiyona y'Abongereza uhuye na Palace byibuze inshuro 3 home and away mukino shampiyona itambutse ndetse mwanakinnye kuri Super Coupe iranagutsinda nize mbaraga umaze kubona kuri Crystal Palace mu mwaka reka mvuge ngo n'igicumaze mu gihugu cy'Ubwongereza mukino wanze no kwishyira mu mwaka ushize imikino Super Coupe yaranagutsinze nize mbaraga wabonye kuri Crystal Palace atuganiriza gato Arne Slot umutoza Arne Slot ati discipline imyifatire bagira bugarira ntibisanzwe mu by'ukuri bubahiriza amahame yo kugarira neza cyane ntago bata imyanya yabo ku bakinnyi 10 baba bafite imbere n'umunyezamu uri inyuma bakora cyane n'imbaraga zabo zose kugira ngo babuze ikipe bakina nabo kubatsinda igitego twarayibonye dukina kuri Community Shield igihe twari mu bihe byiza byacu mu mukino hagati ntago batwemereraga kuba twabatsinda mu by'ukuri uburyo bakomeza gutuza uburyo bakomeza discipline hagati muri mediane mu by'ukuri mu gice cyabo bugarira ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri uburyo bafunga begeranye hagati no muri defense yabo ni ibintu bidasanzwe twarabibonye kandi no mu cyumweru hagati dukina na Southampton nayo yagaragaje kubahiriza cyane amahame yo kugarira barimo bakina natwe baratugoye cyane ariko ikirenze kuri ibyo amakipe yose muri Premier League afite umwihariko bafite abakinnyi bihariye badasanzwe bafite abakinnyi bafite imbaraga zo kwataka mu by'ukuri n'imbaraga nyinshi urugero twavuga kuri Crystal Palace twavuga Jean-Philippe Mateta n'umwe muri bo Ismail Assar n'umwe muri bo utaruhari cyumweru gishize
ariko n'ubundi ashobora kuboneka muri iki cyumweru ku makuru dufite. So ni ekipe nziza rero, twarayibonye duhura nayo kuri Community Shield, uburyo bakina na bamediateri babiri hagati, bazi mu by'ukuri uburyo barinda defense yabo, bazi n'uburyo barinda hagati cyane. Bafite abadefenseri beza, umutima wa defense, bafite abadefenseri bakina mu mpande bataka beza. So ni ekipe nziza mu by'ukuri. Icyo navuga nuko ekipe zose muri Premier League ni nziza, ariko ikirutaho byose kuri ekipe ya Crystal Palace ni discipline, ni imyifatire bagira barimo bugarira cyangwa se bakora akazi ko kwambura imipira. Andi mahirwe yo kwigaragaza kuri kapiteni Guahimak yereka Liverpool ko kubera mushatse ntabwo yatunguranye, kandi mushatse mu gihe kiri imbere ntabwo byaba ari impanuka. Ndacyagufite Regan kuri uyu mukino. Amakipe yombi kugeza kuri juru ya gatanu mu gihugu cy'Ubwongereza niyo makipe yombi abiri yonyine ataratsindwa match n'imwe. Zero loss. Nta kipe n'imwe iratsindwa muri shampiyona hagati ya Liverpool na Palace. Byonyine ko bageze ku mukino wa gatanu ku monta 15 bataratakazamo umukino, uretse wenda kunganya kuri Palace. Bivuze iki ku bakinnyi, bivuze iki ku batoza, bivuze iki ku mukino ku isaha 10 ku munsi w'ejo? Rwose nta guca ibintu ku ruhande. Iyi ni match ya test nziza cyane ku ikipe ya Liverpool. Impamvu zifatika nizi, bishobora kuba abantu benshi batabitekereza, ariko ikipe ya Crystal Palace ni ikipe ikomeye. Yego. Reka ndeke gufata muri isezo gusa, kuko Crystal Palace imaze match 17 zikurikiranya idatsindwa. Bivuga ngo ishobora gutsinda cyangwa ikanganya gusa n'ikizi. Icyo kiba gishimangira ikirero, kiba gishimangira ko ikipe nkuko umutoza yabivugaga, defensively ni nziza, offensively ni nziza, irakora ibitego byiza, ikanamenya no kubirinda. Iyo binanze kubitsinda ubwirwana no kubirinda ku buryo idatsindwa. Match 17 urumva ko twinjiye muri cya kintu muri za faze nayo imaze kuvuga zuko 5 games iyo zikoze neza avuga ko ufite form, zabe 10 bakavuga yuko ufite momentum, zaba 15 bakavuga ko hageze perfection. They are perfect aka kanya tuvugana. So ninde rero wako expectinga ko muri izo match 17 batsinzemo 7 banganya 10? Ninde wako expectinga ko ikipe nk'iyo ngiyo yatakaza amanota none cya yatsindwa? Yagira expectations arebye ikipe yabatsinda iyo ariyo, akavuga ati ni champion sezishize ari Liverpool ifite forme, kuko imaze gukora match 7 kuva uyu mwaka watangira mu mushanwa yose itsinda gusa. 7 wins, match 7 itsinda. Niba itsinze match 7 rero ubwo ni 5 ya Premier League, umwe wa Champions League n'umwe wa League Cup. Yego. Ku kirere iyi match igomba kuba none ifite uburemere bukomeye. Ifite uburemere kubera ko iyi kipe ya Crystal Palace yatsinze Liverpool kuri Community Shield yitwara igikombe, yaranatsinze na Man City yitwara FA Cup. Bivuga ko si ni kipe itinya ama club manini. Hari ukuntu ibi kipe biba ari ibigugu abantu bakaba babitinya. No, bora ko ati twe nta kibazo dufite. Natwaratsinze Man City, ntibatwarabasha gutsinda ikipe nka Liverpool kuri Community Shield. Nta kintu cyo gutinya dufite, nta kintu cyo kumva twitinya. Turi ikipe nkuru, turi ikipe ifite imbaraga. No muri sezo hari icyo twakora. Banganyijemo na Chelsea ubusa ku busa. Yego. Ibyo ni bikwereka ko nta cyo gutinya kuri bo. Ariko rero Liverpool ifite impamvu ikomeye yo gushaka aya manota nubwo iyo bayitaratsindwa. Iyi match izatanga statement ikomeye cyane ku ikipe ya Liverpool, kubera ko niramuka itsinze izahita isiga ikipe ya Arsenal amanota 8 mbere yo ko Arsenal ikina. Ndumva message iri gutanga noneho uburemere bw'umukino. Niba bavuga ngo Arsenal kuri Newcastle ni match komeye, yatakazayo rimwe, yatakaza ya 3, nitakaza rimwe ntacyo turayisiga amanota 7, nitakaza 2 purito ubwo ninganye ikabona rimwe, twahirusha 5, twe nidutsinda turayirusha 8,
ninganya irakuraho rimwe tuyirusha 6. Izo ni match ebyiri kuko Arsenal niyo ya kabiri. Noneho nitsindwa turayisiga 8. Liverpool kuko igiye gukina mbere ya Arsenal ubu nukubarana ikeneye gutsinda uyu mukino kugira ngo ikinyuranyo cyayo n'ikipe ya Arsenal kibe kinini, iyo bitangire kuyishyiramo umwitangirizwa ibwira iti urabona aho twagiye twambutse birakugoye cyane. Likely yuko ushobora no kwisanga yewe n'igikombe kinatwawe hakiri na kare cyane. So, ngerageje kubireba rero, yego ngerageje kubinyuzamo amaso, navuga yuko ari match ifite uburemere, ariko umuzungu akambwira ati Liverpool form ifite atirashyiramo umuntu 3-1 karabaye. No kuri match ya Manchester United byari byavuzwe ko Cole Palmer atameze neza, ngira ngo urabyiruka ndabyize kubyiruka neza, byari byavuzwe ko Cole atameze neza. Cole Palmer kumubura kuri Brighton no mu bushakashatsi wakoze yaravunitse no kubihisha cyangwa se kuko no kumuruhutsa, kuko urumva ko Enzo Maresca nawe arimo aradukwepa agatubwira amakuru nyirizina. Cole Palmer Germain ni ububabare afite, ntago ari imvune, ni ububabare afite hano nk'uko yabivuze muri groin. Yego Kinyarwanda cyiza ushobora kuvuga hano hafi n'urukenyerero cyangwa mu mayasha. Hafite ububabare nyine hari ahantu gufa ryaho runaka iyo ryababaye, bisaba kujera nyine ububabare kugira ngo bushire ubundi uzagaruka ameze neza kurushaho. So simvune yavuze ngo ntago ari ibintu bisaba kubagwa, ni ububabare gusa bwo kujera nyine kuba ari hanze adakora sport, atitoza, adakina, kugira ngo adakomeza kugenda hakosa kuri Cole Palmer Germain. So ngira ngo nibyo gusa Chelsea idafite umuzamu wa mbere, idafite umuzamu wa mbere, navuga Robert Sanchez, Philippe Jorgensen mu mikino mike cyangwa se myinshi wamubonye mu kibuga, ni umuzamu ureponda mu buryo igihe abonye umwanya wo gukina. Kuri Philippe Jorgensen ni umunyezamu wagiye witabazwa, ariko kuri match nyinshi zidakomeye derafo ntago assessment ihagije kuba twamutangira kumujudginga turebe ngakora gute kuri game zigiye zitandukanye, ariko mu bihe bimwe na bimwe yagiye yitabazwa kandi yagiye afashe equipe sirito nka match nyinshi. Umwaka ushize yakiniye za Conference League, ko yakiniye match 14 za Conference League niho yakinaga cyane, ariko twasanze nyine tari match zari kuri level cyane ku buryo zari bumusunike turebe urwego rwe. Muri zo match 12 yari yinjijwemo ibitego 9, akoramo clean sheet 5, kini 5 yonyine atinjijwemo ibitego. Aho hari muri league phase, akina n'izindi match ebyiri muri knockout muri Conference League, nabwo yinjizwamo ibitego 2 agiramo clean sheet 1. So muri rusange no kuri match ya Manchester United nabwo yagiye masimbuye, abantu baramubonye ko yagaragaye ni wahise asimbura Robert Sanchez akimara kuvunika. Nabwo wavuga yuko umukino mu by'ukuri muri rusange nk'umuntu wari witabajwe uvuye kuri bench, ntago impact ye yari nini kuri uriya mukino, ntago yari ihambaye, ariko yakinnye iminota 84, yakoze save imwe muri uriya mukino, yinjizwamo ibitego 2 byose Manchester United yinjije. Nta save igeze akora muri surface, donc akora na touche 38 muri uyu mukino, passe 34 yakoze, 26 zonyine nizo zageze ku bantu yifuza kuba yazigezaho. Philippe Jorgensen ni umunyezamu usanzwe akinira ikipe y'igihugu ya Denmark, gusa nawe arimo aragenda atakaza umwanya muri ekipe y'igihugu ya Denmark kubera kudakina nyine muri ekipe ya Chelsea. Kasper Schmeichel kumukura ku mwanya wa mbere w'ikipe y'igihugu ya Denmark byaragoranye, kandi ariwe mukandida wa mbere wakabaye batangira gutekereza ko yazasimbura Kasper Schmeichel kubera ko amaze gukura, imyaka irimo iregera imbere, ariko nyine kudakina muri ekipe ya Chelsea bikomeza kugenda bituma Kasper Schmeichel akomeza kugenda umunyezamu w'ikipe y'igihugu ya Denmark ku myaka 38. Ni umunyezamu w'ikipe ya Celtic, ku mugoroba yakinaga match za Europa League. So nekereza ko kuri Philippe Jorgensen ni umunyezamu mwiza bakuye muri ekipe ya
ya Villarreal muri Espagne turabyibuka neza cyane bahamukura tuvuga yuko nyine atari kuri twibazaga impamvu Chelsea muzanye icyo gihe ifite Robert Sanchez ifite na Petrovic baza guhitamo gutiza Petrovic muri equipe ya Strasbourg barongera baramugarura ubu ngubu bamukize muri equipe nyirango ya Bournemouth niyo arimo afatira bongera gufata umwanzuro wo kugumana Philippe Jorgensen muri rusange ni umunyezamu ushobora gukora amasave mu mikino ariko si umunyezamu uririra si umunyezamu wo kwizera 100% ngo yagutwara imikino myinshi so nekereza ko izamu rya Chelsea yukubitiyeho na defense yabo nayo duhora tugarukaho ko itarakomera bifatika mu by'ukuri atarabona abakinnyi beza bakwiye kuba bayihagararamo yewe n'imvune zigenda zikurikirana umunsi ku munsi zituma kubona aba defenseurs bane ba equipe ya Chelsea bagomba guhora mu kibuga mu buryo bukurikirana bigora umutoza kurutaho ubwo wakongeraho n'umunyezamu wiyongereyeho nawe yari umusimbura n'ikindi kibazo gikomeye cyane kuko yasubye match ya Carabao Cup ikarita y'umutuku isanzwe babara match imwe keretse ututse umuntu mukarwana ariko kosa risanzwe ni match imwe Sanchez ejo arahari gatanu ku kantu kuko yasubye match ya Carabao Cup bakinaga na Lincoln City ejo arahari rwose 100%. Yaba ari byiza kurushaho bamugaruye kuko mu gihe bafite izimvune muri defense badafite Tosin batafite na Wesley Fofana agarutseho basanzwe n'ubundi badanafite Levi Colwill bisobanuye ko amahirwe menshi araza kongera kuba abasore bari bakiniye n'ubundi kuri game ya ubwo yabacaruba yewe na Champong nibo bishoboka cyane ko bashobora kwifashishwa muri axe Robert Sanchez rero yagarutse amaze igihe akora neza byaba ari byiza kuri equipe ya Chelsea nawe muri match 5 za Premier League amaze gukina afitemo clean sheet 2 ntago ari bibi muri rusange amaze gufesinga amashoti 15 muri izi match 5 za championnat amaze gukuramo amashoti 11 harimo 9 yo muri surface kumugarura rero ni byiza amaze gukura amaze sigaye mbona ari umunyezamu ugerageza gukomandinga defense ye sigaye mbona agerageza gutabara Chelsea aho biri ngombwa hose sigaye mbona ko ari umunyezamu uri kugenda donc ahindura profile ava ku rwego rumwe abantu bamubaze igihe kinini ubona ko umutoza yagikomeje kugenda amwizera akomeza kugenda afasha equipe ya Chelsea. Yes.